Danas su učenici drugog razreda iz muzičke kulture učili pjesmu Bosno moja, divna mila. Pored pjevanja, učenici su istraživali kartu Bosne i Hercegovine, bojili kartu koju su dobili isprintanu i istraživali geografski atlas. Učenice 5. razreda su iz prirode učile o prirodnim resursima na planeti Zemlji. Imale su priliku da gledaju video na engleskom jeziku, odnosno značenje fotografija je upisano na engleskom jeziku. Nakon obrade pisanja vježbanja, učenice su radile kviz i dodatno usvojile znanje o trouglu i elementima trougla.